Cihut-cihut bor kapar yuponi tuji dulang lasi ndak Solia News pen Solia News kap channel along berta nang apale atengte muneng pen ke kikan cipate tum lapen kelang duna tunta kanu rapet nani isi jaja satum pen berta pacetak po lapen hala acara ki kandun atuma phansi nong I kethe pi punji isi berta nang pale suri ni rai koi Solia dance competition along ahok ekke masara sandrong si ke hai nanggi sita mi ki kanahu kachihive ongamat achitiari joklo isi berta nang le tulasi achitiari state along ribomta long let that see how molos na FIR pidam lo widit pia tumpen berta nang apalia te alang di chitiari ke sokpun king kanghora tumsi akam padupon de kisi berta nang pali lapen ke langsung sokpun apan pun lo dorong asor ikan huda chitiari live lo amat hala nang litum kanghor pon dia sokpun along siduk pusipun pen pun lo katuwe janong jonong koi thomke baca dongan pidet lo pacu det lo an alang liciteta cupon det pot hal sisi berta nang pale sining du kalam muneng banke dorong asor ke kanu ile lo tema citiari det lo All India berta kapang room association pen berta nang kapale tengte lockdown ki do pen ajok Solia rong si apang isi ale lo pusi berta nang pale isi ale bang ala hilo sekolah sumara tun kitab cikori yok lo Hini bangke masora tumta school dam jok lot lo. Kita mau bangke school sumara tum acor ke kelong tumta do ono. Lahai hilo le tu lapen ke pi bangke hanso dang ke tege teki ki klem long lapen ko bangke lockdown pen jok sang tu nam jok lo. Du thule lang. Widi pi pen kat news along ber tanang apel teng ke lockdown is sekit cu kaciparang me ong pen jok Solia sorte top kepo pen pa nang horjet kita berta nang pale suri hireng ko en kan ke aci klomen preda kita berta du aci klomen preda lapen ke aci kuta komhe kita berta nang pale suri hireng ko en kan aci klu John Trokna la ke aci klomen la hilo January February March lockdown unlock December la anco lo penengan anikan berta ke happy new year